Ai Taata ninkusima bwekiro kyati. Webalaba omuhimbo gwomoyo alikwera. Webalaba engonzi zawe. Taata ekiro kyati nisaba engonzi zawe zibungira obwomezi bwange mu ibali ya Yesu. Leka engonzi za Kristo zijjula obwomezi bwange, zijjula ebitekerezo byange, zijjula emihanda yange, zijjula byona ebinkukora Mukama wange. Mpe engonzi zawe Mukama wabakama. Nsobole kugonza abantu abali munsi Mukama. Nsobole nayo okugonza. Kandi ndeke kugonza kwonka nkola ebyogonzo mu ibali ya Yesu. Habwokuba Taata Bayibuli negamba ngubano no babangonza aba bangonza no bakora ebindagira. Ai Yesu nisaba onkonyere kukora ebyoragire kurubatira omihanda yawe yokwera. Taata mu ibali ya Yesu byona ebere mbindemesa kurubatira omihanda yawe ahikirire ekiro kyati lekesagama yawe ebyokyeho. Byona ebere mbindemesa kurobere ekigambo kyawe ekiro kyati omwoyo wawe alikwera. Leka nsobozesa okubikora. Leka nsobozesa okubigenderamu. Leka nsobozesa okubihura. Leka nsobozesa okubimanya. Omwoyo alikwera ekiro kyati. Nkonyera okurubatira amahanda yokuhikirira. Nkonyera okurubatira mu kigambokye Ruhanga. Nkonyera okusoma ekigambo okusoma Bayibuli n'okukwata ekigambo kya Mukama n'okisereka mu mutima gwange n'okwendema kusiisa. Omwoyo alikwera ekiro kyati. Mpa amaani okusereka ekigambo kya Mukama ombwomezi bwange omutima gwange n'okwendema kusiisa. Omwoyo alikwera Mukama. Nsukurura ebintu ebintamanyire. Nsukurura ebyensita eby'omwiguru. Nsukurura ebyensita ebya Ruhanga ebyategekira abaana be. Nukwe nsobola okubimanya. Nsobola okubirubatiramu. Nsobole Mukama okusaba nk'okunsemerera okusaba. Nsome Bayibuli nk'okunsemerera okusoma Bayibuli. Mpure ekigambo kyawe n'enjiri. Kandi nsobole okutebeza abandi ebigambo ebyokuhikirira, ebigambo ebyamananu. Ai Yesu ekiro kyati. Nchwahe ebintu byensi byona ebere mbisiba kandi mbingarwa munsi. Ai Yesu ekiro kyati. Mara hakakwate kuona akanyina n'ebintu byensi. Ai Yesu ekiro kyati. Mara ho kugonza ensi n'ebintu byayo. Ai Yesu ekiro kyati. Mara ho omururu ogw'ebintu ebyensi. Nsobola okugonza Yesu. Nsobola okugonza Yesu n'omutima gwange gwona, n'amagezi gange gona, n'amaani gange gona, n'ebitekerezo byange byona. Ai Yesu ekiro kyati. Nyogya n'amaizi gawe ag'okuhikirira. Nyogya Mukama wabakama. Onyeze kandi onfoleho obugabe omu ibali ya Yesu. Mukama ninyikiriza ekiro kyati. Byona ensibiko ya byona ebere mbinemesa okugonza n'okumanya kunsemerire. Ekiro kyati entandikiro yabyo n'ecweka omu ibali ya Yesu. Entandikiro yabyo n'ecweka omu ibali ya Yesu. Entandiko y'ekibi ombwomezi bwange n'ecweka omu ibali ya Yesu. Entandiko y'obujemu n'obutahura ombwomezi bwange n'ecweka omu ibali ya Yesu. Entandiko y'ekibi ombwomezi bwange n'ecweka omu ibali ya Yesu. Ai Yesu rubata ombwomezi bwange ogarukeyo habwomezi bwange nambere bwatandikire. Onyogyeho ekibi ky'abaisenkuru nyowe Taata. Onyogyeho ekibi ky'abanyenenkuru nyowe Mukama. Onyogyeho ekibi ky'abazaire bange omu ibali ya Yesu. Onyogyeho ekibi ekikurugira munsi einazalirwemu n'ebikare binakuliremu n'ebikare binarubatiremu. Mukama obwarabaroho okwiragura kwona okwayizire mbwomezi bwange habwe ebikaro narubatiremu, habwe ebikaro nazalirwemu, habwe ebikaro nakuliremu. Ai Mukama ekiro kyati. Lekesagama Yesu eyogyeho akakwatako. Lekesagama Yesu eragazeho buli kakwate kona akanyina n'ebikare byekirema. Mukama nsumure ekiro kyati. Mukama nsumure ekiro kyati. Nsobole kubawo obugabe omu ibali ya Yesu. Ninyakana byona eby'omunyazi gwayeresera mbwomezi bwange kuruga omu bikare binarubatiremu. Ninyakana byona eby'omunyazi gwayeresera omu bwomezi bwange kuruga mu bikare binazalirwemu. Ninyakana byona eby'omunyazi gwayeresera omu bwomezi bwange kuruga omu bikare binakuliremu. Ninyakana byona eby'omunyazi gwayeresera omu bwomezi bwange kuruga omu bikare binasomiremu, amasomero aganasomiremu. Ninyakana byona eby'omunyazi gwayeresera omu bwomezi bwange kuruga mu banywani abananywaine
ai Yesu ekiro kyati Nyogya mfole w'obugabe, Nyogya mfole w'obugabe, lekesagama Yesu Nyogya kandi mfole w'obugabe ekiro kyati. Ninkusiima Mukama ab'okuba oyina amaani, ninkusiima Mukama ab'okuba oyina embabazi, ninkusiima Mwoyo arukwera ab'okuba nochwa buli kakwate koona akanyina n'ebikare eby'ekirima. Omwoyo arukwera omuliro gwawe ekiro kyati nigwokya buli kakwate koona akanyina n'ebikare eby'ekirima omwibali ya Yesu. Mukama webale ab'okunkurakuraniza, webale Mukama ab'okumpa amatwale, webale Mukama ab'okumpa ebikaro ebintaraguzire, webale Mukama ab'okumpa ebintu ebitali byangu mwibali ya Yesu. Haleluya. Webale Mukama w'abakama ab'okuba ompaire obugwetwa ekiro kyati ntahira omubugwetwa obuntararwanire, ekiro kyati ntahira omubugwetwa obuntaraguzire ntarasasulire, ekiro kyati ntahira omubugwetwa obumpairwe iguru omwibali ya Yesu. Webale Mukama w'abakama, webale ab'okunsinguza, webale ab'okunyogya, webale ab'okumpa obusinguzi ekiro kyati. Nimanya ngu nsingwire byona ebere binsibire, nsingwire byona ebere binsingura, nsingwire byona ebitali by'obwarahanga omu bwomezi bwange, habw'okuba iwe kundwanira olw'amaani kukira abo abakundwanisa. Osemerera Mukama w'abakama ohebwe ekitiinisa habw'okuba ohulire esara yange ekiro kyati okuraba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.